Awang nongpong lamdamda pung kunmiri gi manungda akan mamongda nong suraba yai haina World Meteorological Department warning tauri. Ngasi lebak sin betungna Bharatiya Janata Party BJP gi kuntra tarelak subam mapok kumnun thorom pangthoknari. Ming tabiri basing taram nok sebului na pok sandron pizri. Bharat ki awang nongpong lamdam di Bangladesh ta pung kungamri gi manungda nonglai nusijong na kan ba nong surba yai haina World Meteorological Department Meteorological Watchdog na warning tori. Awang nongpong lamdam gi Mizoram, Manipur, Nagaland namadi Tripura da kan ba nong surba yai hari. The Northeast today da report torpogi matungina World Meteorological Department gi chief meteorologist na phongdoro kibagi matungina satellite uba picture da Indian Ocean dagi nong puba kan ba nonglai nungsit Bangladesh na awang nongpo lamdam da homjilakadori hari akan ba nonglai nungsit se pung da mile sam ga homphogi maya da silba yai nonglai nungsit sina ka hena sauda bakar upambi madi ningthina semjin da ba yung kai kaya hondok pa phabu ngamgani miyam na mangjong na section tharang lokana basu news agency asina pirba report asida palli nakalamrom da ICR complex lampel party ke phangba pawgi matungina Manipur gi awang thangba saruk singda hairiba kanna nong asi suraba yai haina forecast tawri forecast ke matungina akanba nonglai nungsi jawna pungda kilometer ani dagi ahum phawba hungani hari maruina Imphal yawna Manipur gi awang thangba saruk senapati ukhulna singba mafam jinda nong suraba yai hari ngasi lebak sin matungna Bharatiya Janata Party BJP ki kuntra tarelak subama po kumun thorom pangthoknari Manipur da su BJP Manipur Pradesh na sinduna mafam kaya da thorom si pangthoknaki BJP ya school mandal na sinduna ngasi Brahmapur aribam lekai da leba aribam mandapta kuntra tarelak suba BJP mapok numit thorom pangthokhi thorom aduda Modern College Imphal ge han principal oramba adhikari mayum Haridas Sharma IMC one number taramapal ge hauji cooperator orba Y Ratikanta Vision document के चेयरमैन RK रंजन मती BJP मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी लाइमेम बसंत शर्मा सरुक यादुना हौदोके ngasi ki thoromadu saruk yakiba RK रंजन phongdo khibada center da BJP na lusingba India government na sina manipur yauna awang no pulamdum singda sagot thorangi damak akhan baming tamba horle haiki sana khona bada mating leiba bharat jati gi oiba amadi international gi thak da भारत की मिंगचत पोरपुंगंबा अदुगुम नाहरो कया लई हाइबसे भारतीय जनता पार्टी न खंगबदगी नेशन की ओइबा जाति की थाकता स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मा मदु अहानबा मागी बजेट सिदा 100 crores हापगपी अदुगु लाइबक थिबदे मणिपुर दि हुजिक कांग्रेस न ससन तौबा अदुगुम लैबक अमा ओइबनिना अखोगी एनडीए गवर्नमेंट न पिरकबा अदुगुम चाही अमगी मनु नुमित चामनी की मनुंग द तौगदबा अदुगुम थबक अदो फेल होइदनब होनबदगी तोंगानबा मफम चादा मफम द सिलेक्शन तौबगी ngasi फावबदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दो हुजिक फावबदा फाउंडेशन तौबु ngamde थोरमसी BJP खेत्रीगाव के मेंबर नागफम इंद्रजित की थंबाल खोंग सबल लेके लेबी युम दसु पांगतोखे थोरमदुदा पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ओम प्रकाश सेगवाट MLA जेगे संजावना पार्टी की मियोकिया नसरुया की नापम इंद्रजित ना पार्टी सिना सही कुंट्रा तरुक है नमियाम की सेवा तौदुना सागो थरंग थबक कया पाइखले हाइके MLA जयकिसन मियाम की सेवा तौब पार्टी अमदि सेल मतप पार्टी अनि सिंग मनुंग द करमबन मियाम हेन पामबगी हाइबदु लेपिगदबनी मणिपुर दा हौजिक कांग्रेस पार्टी कायब हरले BJP पार्टी दे भारत की प्रजा संगीदमक्ता सागो थरंग थबक कया लेपतन पाइखले हाइके कांग्रेसमैन सिंगना कांग्रेस की पार्टी तो तुम कायदना बहना बिउ BJP दे ताशन बिगनु BJP na kanagumo party amda thugaina bat akhoi na punchang de कांग्रेस की इंटरनल अफेयर असु अखोई ने खुद थिंजन बसु लेते कांग्रेस खनादा का अखोई ने करिमबो इंटरेस्ट लेते कांग्रेस तोमानबा पार्टी ने नखोई के वखल होदा तुम ले जाओ BJP अखोई के पार्टी सफल न होने जगनी प्रजा में हम न कनाना गवर्नमेंट पारे के इधर प्रजा में हम डिसाइड तोसन करम बता है ना फरी के मियाम के खबर तो वो पार्टी ने कनानो मियाम को डिक्टेटर ने चला रहा नंदल रगा थमगा मियाम को पैसा फोन लो तो वो पार्टी जे कनानो जो प्रजा मियाम मधु वरे लोजेशन लागदर बे इम्फाल म्युनिसिपलिटी इलेक्शन अमसुं मथंगे लागदर विधानसभा इलेक्शन सिदा मणिपुर प्रजा मियाम वरे को ओसिन
Thoromasi BJP Pasoi Mandal na susinduna Kwakitel Thongzom Lakai Deliba BJP Manipur Pradesh Pasoi gi State Councillor CS Bijoy gi yum da pangthoke Thormaduda BJP ngakpi gani BJYM gi Nagaland in charge Sidanda yauna myoy kyana saruyake Pasoi Kendra da BJP Propada Subutang Lokiba Laimum Ragumani Madi Lakidraba Samurai Lakpam Madumangol gi imung manung da khudol porpiduna ikai kunu utke Pasoi Kendra da Cabinet Minister Forward Oiba Kendra Sigi Mihutna Miamgi Kari Tabak Tau Krabage Haina says Bijoin Haiki. Manipur government na Pamunabagi Damakta Delhi the Satana Manipur government gi Manipur gi Praja gi Paisa Mangandana Manipur si nung Kanaba Yaba Poto Manipur de Lotion Mangam Delhi the Salasala Lotion Masi Masi Akoi Pamza de Akoi Nangasi Pasoi Kendra the Hygienic Manipur Pumada Hygienic Pasoi Kendra the Ngasi BJP gi Masi Awon Mamporakpa Asi Miam Punamuna support to be dana Notice Sakotana India Sakotpa Yaru Habasi Akoi Punamuna Notice the Lady Ba Punamana Masi Akoina Yamna Harau Java Yamna Penjava Amani Masi Manipurgi Praja Miam Muchin Jaraga Ain Ngasi Media Hong the message Bijari Kaisantong Kendri in a so M. Jagasan yum the Thormasi Pangtoki, Tongan Bamukiana, Saruyake. Nasidi Turka Peruk Subab, Council TSA, a Sana Su, Andoksari, Aduga, the Sandong Kendra Dal, Eviva, the Sandong Parjamiam Su, Masibu Panduk, Corporation Pinaboyna, Namidasiga Marilena. BJP Hangang Madal na Sinduna Madalasi Office Samadi Mongzum Community Hall the Lem Language came on Pangtokre, Tormaduda, Hanagi DGP Y Zoykumar, State Executive Member Y Mangi, Infalis District BJP President M. Abdullah Yauna, Party Simuru Bamuikiana, Saraki. Hosi Pawimartana Atenba, Bremerton Nominese. Irudio Coaching Institute की class 9 अमसुंग 10 की CBSE SA1 अमसुंग class 12 science CBSE की coaching classes लागिबे अप्रैल की तांग 13 दगी हो जगदोरे याउबियु इरुdio की exciting and innovative classes admission की दमक तलेंगसिन बिरउ इरुdio Coaching Institute के संपात थोचोम लेकाय कांगबम लेक मचिन behind Bego Hotel Admission open Bhakti Coaching Institute Bosem Amadi CBSE ki class 9 Amadi 10 ki foundation course ni English Math Science Social Science hariba subject sing sida experience lairba oja sing asem naba tongram gulam char laisam nando social sarmana singba oja sing na takpi tambi gadori laglibe April ki tarik 13 dagi session haujaragani matam mayuk pung manga dagi taren makhai phawba afaba mahiroi puthokpada ikoi bisu saruk ya hanbiu Bhakti Coaching Institute engtha awangway school hurai thangjam lekai Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Unique Education Admission open 3 months SA1 Foundation course for CBSE Class 9 and 10 5 months Foundation course for CBSE Class 11 and 12 Science Vacation course for Navodaya, Scenic and Outsiders CBSE school students 3 months Advanced course for CBSE Class 11 Science Girls Hostel at the same block Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chabiu Amuka nataram nuksare Indira Gandhi National Tribal University Student Union University Sigi full-time director Hapayona Toan ba Davida ngasidagi University Sigi Tabuk Thorom Sing Tingin Kre Union gi Thopu Sing Yawna Masing Yamlo Mohiri Singna Library de Thamba Lyric Kaya Mai Thaki
A block yauna classroom kaya solon sinduna oza sing campus tagi tantoki union gi president Ham Collins Hawkifna matam kaya gi mamang digi university asigi award pasing tanduna lakpagi luina March ki tang kuntra mathoida university asigi vice chancellor da memorandum amsu present kre memorandum aduda full time director hapa senapati gi makhalda sabal oraba university da hongjin bena singba tongan tongan dabi kya toki dabi sing adu April manga faw gi manung da thabak to onthok trabadi akan ba khongjang sangsin gani haina lauthok khibagi matungina ngasi khongjang asi sangsin khibani haiki. These are all because of the demands which we have been reminding them for the past many years. But the university authority from Amarkantak, the headquarter university, they don't listen to our demands. The VC is not, he's treating the regional campus as something like which is, stepmotherly treatment. So these are all the reasons why we are going for protest. Langzing asobadagi Jamsona Maka Kangaba Nupima Sakibatang Ohumda Samina Kraga, Sina Pankiba Amadi, Pamparaibu Masamatanta, Sizabani Haina, Jamsona had war from Adubu Yaning the Wafong Tunangase, National Highway Gilambit Kai Tingduna, Mantripuhida, Muykan, Kongtang Junction Cray, Lakirabi Nupi Dugi Masada, Singing Oiba, Kudamka, Pangmana, Mahamatomta, Sizabani Habasi Yabangamloy, Police the Maralibus and Kankatuna Tamagi Mota, Sub Sabaserak Piga Davani Haina, Kongjang Sang Silabasina, David OK. Crime once already, adu crime to amu hana jagara kani. Adisi me amna, ifai be nasi phami me amna kasi sarkar ka tv do pressure te kaino na. Mangala paine haram ko nani. Tunda mate ko wa. Nu na buti ni sumai na crime satha ki khandara. Mangala pi ko. Kuchai bagi potok sing malam gi miam de khangan ba entrepreneur sing hana putona papanamda Manipur Industrial Expo pangthok pani haina Industry Minister Govindas Konthozamna ngarang hotel Imphal gi sangai hol pangthok pa media interaction program da phongdokre interaction program adu da commerce and industry gi commissioner V Dewangan Director B Thangtin Kumasu Suruyaki Minister Govindas Konthozamna makhata na haikibada sel thungyawa ba mayok naring isera sida tongan ba mateng kya gi luinana Silaba Expo Simiam na puning thogat piu India ki industrial map ta Manipur yohon na bohonari masing ngamna na ba mateng pangbiu haiki. To promote industries, to include Manipur in the industrial map of India, and also our own products will be showcased in the platform by organizing this first Manipur Industrial Expo 2016. Manipur State Kala Academy na sinduna pangthokiba Nephumari Sur ba All Manipur Sumang Lila Festival da tongan ba mana lor krapa singamadi state amadi national thak ta mana phangkraba Lila Party asigi artist amadi writer sing okpagi thoromama Sumang Lila sangla da pangthokre toromatu da Manipur State Sumang Lila Council gi advisor MLA K Ranjit Dr M Nara Council gi lifetime president Gunisindra President M Purnima Silaima amadi ICM ge chairman Tompisang Singba Myokyana Suraki Manamatum Pangdaba Singh the Kulol Porpidu Nakai Kunu Utki Dr M Narana Sumang Lila Lori Todang Si Yam Sawi Art Pomasi Yokatnaba Honaminasi Haiki MLA Kerenjitna Manipur Samasasibu Asumulamir Purana Honabada Sumang Lila na Soroba Todang Lori Haiki Manipur Samas is a Chumba, my name was Corona of Amna, Chokodai, the city for Sumamila, you can be a sing, Sumamila, said, Lila, I don't know the Payadi. Masi, electronic Muslim print media is an also now. Manipur programs the key of message. Should they hand message to Sumamila? Ipai po haktaki senar laba seithabagi thorom utra sanglal sena konungda thasi Nepal ge eupong tarada nungoi lital makhong makha lekai de leba wangbom sobo meiteina miyam mangda lepak ning thomusung phamnai ba sing yok na pangtholagini hari wangbom sobo bo hakungi seithabagi thopu khiba narengbam samarjit meitei tera lokar pamrek te lebana tekta kaidana puba ngamjero haina nanthabiduna kumsigi seithabagi thorom singani haina utra sanglal ge secretary custom ebong halgi serol da hari How's it? I'm going to send a 10 back.
Mount Days Coaching Center, Chingmerong for Class 7 to 10 BOSEM. Admission open for subject Maths, Science, Social Science and English. Counseling and interactions with different selected well-known leaders on every Saturday after the coaching test. Special features: 20% fees discount for students securing 80% and above in the previous exam. Fee structure ₹8,000. Please contact 96123638588. Delta Tutorials for CBSE, Kwakatel Airport Road, opposite Oil Pump. Admission open. Foundation course Class 9, 10 and 12 Science starting from 1st April. Vacation course for Navodaya and others for Class 11 Science from 4th April to 16. Time 10 a.m. to 7 p.m. For details, please visit Delta Tutorials, Kwakatel Airport Road, opposite Oil Pump. Classic Hospitality Training Institute na offer tawzari 3 special job-oriented courses, 6 months course in front office operations, food and beverage service, housekeeping operations, level 1 diploma in hospitality operation, 2 diploma in food preparation and culinary arts. Free counseling session from Monday to Saturday, 10 a.m. to 5 p.m. Hena kupamarol gidama contact W Classic Hospitality Training Institute, Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, Imphal West. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharak patarabasu karishu waningai leitre Lifsaf syrup sijunabiu adungi awaba punamak koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba Lifsaf capsule shu phangbigani Lifsaf syrup amadi Lifsaf capsule naraga laying babudi nadringai da successful hobana hena fai. Combined tutors for CBSE. Admission open for 6 months foundation course for class 9, 10, 11 and 12. 3 months vacation course CBSE class 11. Class starts from 4 April 2016. 2 months Sainik, Navodaya and outsider during vacation course CBSE class 9, 10 and 12. Class start from 1st May 2016. When service separate postal available for both boys and girls. For details, please contact Combined Tutors Office, Sagodan Moirang Merkmachin Bus Parking Imphal. Amukusana taram noksre. West Bengal gi Nadia district ki manung sana leriba Manipur gi Hindu lining set pasingi aseng mopam ne hana longnariba Nabadipta leriba Sri Sri Anuprabhu gi mandir da lai khurumdringai gi mangoine na Ganga turel da leriba Manipur Ghat hariba mopam asi ta na kilometer makai amarom miam ne chanari hariba mopam asi sugimatik motpa amadi nupa amadi nupi gi tongan ba irujana mopam leitabana khudong sa da kya mayoknari masing matang da Rashtriya Bhagit Chandra Memorial Trust ki irabanta ko myu yamana phongdorak pada mafam asi semganaba West Bengal Sarkar da hainanabagi khudong sabat leitabana mafam asida lakleba miyam amadi mari leinaba singna semganaba artil torlei Asikulumba Ganga gi mapana si lairiba se Manipur gi laiba bhagda baisro mayam gi asnan tawumda adugi mati awabu ko nupi gi nupa gi jaga hi hongmam jaga ma leiba nate jaga si yamna modi aikoina Bengal gi moida municipality da haige do busu pangan thawna leithaba aduna awaba mo oiri lapiri ba bhagda baisro mayamna simbire haraga amutang di Ganga se na amutang mayamna nupa nupi gi asna yaba jaga ma asengba prabita haibado ohininga aina aigi mot pijai. Manipur Unit of Mahila Patanjali Yoga Samiti, Bharat Swabhiman Trust, Patanjali Yoga Samiti, Kisan Panchayat and Yuva Bharat Kapurna Khusam Naduna, National Women's Day Observations and Bharat Nava, Bharat Mahotsav Lising ni Tarataru, Ngasi Kumalampak Kangsang the Pangthokre, Tormadu the ex-districts and session judge government of Manipur, K.S. Gomti Devi, Raisa Pravari Mahila Yoga Samiti Manipur and Nilima Devi Boxer as Surjabala Devi Nasimu Kiana Suraki, Torongamari Lenana Yoga Samiti T.S. Janikina Hakivada, Toromasi Tang Nepal the Pangtok Katabani Adubu Manipur ki Sahi over Sera Levina, Ngarang Ngankana, Ngapigini Karangankana, Pangtok Pani Haki. Matang Mayang Sisi, Masigi Maranga Kitang Kadat Java, Numai Java Pungok Java, Adura, Mayang Sinsina, Matunga Su. Tangakabi ang mga koina na ba? Sige pandamda, koina, haliga, panang si pangkok sa bani.
Singzamai parking dagi kawa taba thongam lakai lambi asi haukiba sahi mangarungi mamang dagi kanagumba amatana yengsin bidana lakpadagi Singzamai apunba nupiluf ki member singna lambi thingzinbi khongjang ngasisu sangsili hari mari leinabu singna thubu matamda miyang sangbiu hari lambi si national highway gi diversion road su oiribani aduisu mathakta mu lamdam sigi akoigi ikai khumnabada matik charaba akoigi mantri akoigi mantri oina paibi ba koi ai hemochandra magi su elaka oiribani adu akoi hanna so koi magi mafamda koi wakat chagrabani masa laktana su imbigre drain gi system amadi akoi lambi phataba mayam si masa koi honorable minister na laaga su yengbigrabani adu thabak oina paikhalakpadi paikhalaktre aduna yaragadi akoi mari leinaba authority na akoi changzaliba khungjang ase aseda yam makha taba akan ba khungjang changsalakringai mangoina na lambi asi seminana ba amukasu maikai songi praja singna haijari Ahanba Manipuri Singju Festival lamlagi nungsikol park da satrakpagi humni senba numita tuan mamiwi kiana festival asigi matang da magi oiba wafam sing phongdong naki Singju yokhat paluf na sinduna pangthok liba toromasida film yauna tuan lam da thabak toriba miwi kiana saruk yaduna sathri masida Manipur ki mafam kya dagi miwi kya su laktuna festival asida saruk yari Sahi Humbudar Rom Suraba L Chiranjoy Koba Uripo Polem Lekai digi miwi ma mayum dagi thok kiba dagi hanjilak trohari ma fit manga inci taruk lom wangi masanoi kanagumba singna ma pu thengnabri badi manakna police station natraga mobile number 8974008559 natraga 9856111911 da pau pibiu hari Awang nopol lamdamda pung kunmari gi manungda akan mamongda nong surba yai haina World Meteorological Department warning tori ngasi leibak sin matuna Bharatiya Janata Party BJP gi kuntra tarelak suba mapo kumnon thorom pangthoknari hauji gi ISTV ne pau matang slojre meng taru pong pomukana khurumdre